Lažne novice ne pestijo zgolj politike, ampak tudi svet znanosti. Zaradi novih tehnologij, ki so postale del našega vsakdana, je zaupanje v verodostojnost informacij, ki jih prejemamo, postalo ključnega pomena. To še posebej velja za znanost, ki je lahko zelo kompleksna. If I have to think of one example of disinformation in science, I would go back to 2008, where you had the launch of the LHC, the CERN accelerator, and people were fearing at the time that it would create small black holes that would swallow the Earth. V skladu z nedavno opravljeno javnomnenjsko raziskavo se 80% evropskih državljanov sooči z lažnimi ali zavajajočimi informacijami na spletu vsaj nekajkrat na mesec. Evropski parlament je zaradi pomanjkanja zaupanja zelo zaskrbljen. A negative message can actually become viral very fast. We realize we need to respond to that by making sure that citizens will have the option to another truth or what we consider to be scientific-based evidence. Junija 2018 je oddelek Evropskega parlamenta za znanstvene in tehnološke napovedi ustanovil Evropsko znanstveno-medijsko središče. Gre za platformo, ki informira, izobražuje in povezuje novinarje, znanstvenike ter politične odločevalce. Namen središča je izboljšati novinarska orodja za preverjanje znanja in informacij ter za povezovanje z znanstveniki. Poleg tega političnim odločevalcem nudi stičišče za izmenjavo mnenj. We science journalists cover science, which has become very international, and we also cover industries, corporations, which are also very international, and politics, which has become European. So we absolutely need to network internationally to tackle the big challenges of our job, and this media hub can help us do that. Evropsko znanstveno-medijsko središče in znanstveni novinarji evropskim državljanom nudijo verodostojne informacije iz preverjenih virov. Ravno tako bo središče spremljalo najbolj iskana znanstvena gesla na spletu in v medijih ter trende delilo z javnostjo. To je ključni korak bolj zdravemu dostopu do informacij naproti.